الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والهدان لله العظيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Rabbi khiyairko godhachuun barbaada arraba nuti si dubbachuu hambada Rasuula ergite nu khannite diini rahmata qabusi nabi kheetirratti Dini runkamne guutuu hundaati Rabbiitu caalchisee ol baase gubbatti Qur'aana baranne akkana jabaanu magantaa Qur'aana boru argannu Nuti barbaadamoo diiniin nu barbaada Arramoo diiniitu kee nu barbaada Wallaalaan jiraachuu sababa hin qabnu Meemaal sabab sannaa sababa hin qabnu Lamaan murtaati baradha harkaanni utubaa qalbitti qabadha Najaalaana dina jamaa dubartoosa walaabtuudha miti isii dhaqqabadha sammuutti qabadha Rishaada deeyni addaan baafadhu lammee isaan salaataa akkaan fardeeffadhu Abree isaan soomanaa baatiidha soomanta shanee isaan achiidha asitti dhaabbata Abree isaan soomanaa baatiidha soomanta shanee isaan achiidha asitti dhaabbata Assalaamu alaikum wa rahmatullahi